Yeah, nonye kubasubiza man. Amazina yanjye ni Kifura Repeat the Great. Yeah nigga. You know bimeze gute se mwabigabo. Nkuko mubona tuvuye amaca. Izi shizi sigaye. What? Tugomba kuzirangiza nare. You know, DJ natuzamura iki kigoma. Tuhaye tubyine turagaruka mu kanya n'iki n'iki. Reka twakire rya rizembe ryaje gusaba icyana muri runo rugo. Igindi turikomeza mu kanya. Salam ibisaza. No cap, no bam shit. Nanjye nitwa Ish Kevin. Urumva groba ndi wariga ugiye kumva numva igikoro giturutse kuri broski wanje Olegue. Arambwira ati napofoza cyana muri la famille. What? Ati wowe ngwino genda banerererenge icyana tukiye gukana. You know, let's grip. Icyana turakiye gukana. Wechi. Merci kiriya gisaza kabisa kiduhaye show. Kaduhamagara Mwanafunzi aza turatira izo mbyeyi gaceza. Fandakaso. Ugize ngwi. Hey boy. Hararara. Yuhu. Nibyo koko nkuko bababwiye ko nje kuvugira inka niyo nje kuvugira. Iyi nka nje kuvugira suko yananiwe kwivugira ahubwo ni umuco wa Kinyarwanda uvuga ko inka bayivugira. Ese utekereza ko ubundi umuntu yatekereje kuvugira inka gute? Wibajije ikibazo cyiza. Inka mbere yuko umuntu ayivugira yarazaga ikivugira. Ugiye wise wibaza ngo inka yavugaga gute? Nanjye ndabyibaza koko. Inka mbere ukuntu yavugaga si yavugaga Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza cyangwa Igifaransa, ahubwo yaravugaga ngo imo. Nibyo koko nkuko mwabyumvise, umukobwa uri hano ni umukobwa w'igiciro. Umukobwa uri hano ni umukobwa w'igiciro, ni mukobwa jana, n'ubwo nk'ijana udashobora kuzika umukobwa kubera ikihe turimo cya Covid. Nibishoboka ko ushobora gufata nk'ijana ukazihereza umukobwa, byafatwa nk'ishyano. Uyu mukobwa twaje kumukwa inka nziza cyane, inka y'igaju, ni inka muri make dushobora kwita super manager. Ese urisutekereza ngo iyi nka imeze nka super manager iteye ite? Reka nsorezaho naho utaha. Islam shalom. Mwanafunzi arakoze kudushimira z'ababyeyi zacu. Reka twakire uyu muji wacu waje kurongora muri ikaritsiye ewa. Nawe aze agice tubwire. Ni karibu umusaza. Nkuko mubizi jewe ndakaze. Jewe mperutse gupafuka umwana w'ahantu mu gipangu. Maze kumupafoka ndavuga ati jewe ndova mu Bujumbura genze mu Rwanda basha ndiko mwana bo mu. Nuko sindukura fa telefone ndahamagara umujama wanje w'umuturanye aho mu Rwanda. Abati ushobora kumbera mu papa wakangiza aho mwana. Mujama nuko arambwira ngo shaka kubinkwa nta kibazo ngo nakibitwaye. Nubwo gutamfata ubwato ndambuka kuko je ndakaze burya. Je ndakaze ndambuka nza mu Rwanda. Niko guta ngira mu iki gipangu cyo mwizi mvyeyi. Reka na Kanyarwanda ndakumva mwitonde nubwo ndo mu Bujumbura. Na Kanyarwanda ndakumva ndashona witonde. Ndankurikirana ibintu by'abastari baje bose gatanumva asenge zabo. Ariko je ndakaze bro. Merci Olegue kabisa musore wacu. None reka twakire umukuru w'abavumbye rwe Ruki. Nawe twumve ikimugenza.
kiravuga nyine tu miliyoni ebyiri ni ubusa nakudoka n'ubundi ntiyitware nta nicyo duteze gukora noneho hahire rimwe. hari ijambo rimwe nshaka gusiga mbabwiye, mumbabarire sibyo, mutubabarire mukore subscribe like Ndashaya ntimuyibagirwe ndashaya mutubabarire we mukore like turabasabye subscribe ndetse na share ukande kunzogera ntubyibagirwe turabasabye.